Ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyigaragambyo ikomeje guca ibintu nyuma y'urupfu rw'umwami w'ababembe muri Fizi. Bikaba byatumye umuhanda uhuza teritwari ya Uvira na Fizi uba ufunzwe kugeza amagingo aya. Ni mu gihe no muri Kenya umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza yasabwe kwegura. Tugarutse ku butaka bwa Kongo, OMS yamaze kwihanangiriza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko batatswe n'icyorezo. Abaturage benshi bakaba bakomeje kuhasiga ubuzima bazira icyorezo cy'ibibembe. Leta irebera. Tudatinze reka turamburire hamwe aya makuru tumenye ngo byifashe bite. Bana natwe ukanda subscribe kuri buto y'umutuku, ukore no kunzogera kugira ngo ujye uhora ubona update duhora tubagezaho. Nguhaye ikaze. Kuwa gatandatu tariki ya 22 Kamena 2024 nibwo umwami w'ababembe witwa Simbi Charles yishwe n'umusirikare wa FARDC. Ibi bikaba byarabereye mu gace groupement ya Babungwe muri segiteri ya Tanganyika mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Bivugwa ko intandaro y'urupfu rwa nyakwigendera ni umusirikare wa FARDC waje avuye kuri bariyeri y'ahitwa Mboko asanga komanda we yitonganya kubwo umujinya yari afite w'amafaranga bari bambuye abaturage, ngo ariko komanda akaza kuyarya wenyine naho abasirikare bato. Ubwo uyu musirikare wari warakaye yazaga guhiga komanda we ngo amurase, yamusanze ari kumwe na umwami w'ababembwe ndetse n'umwamikazi, bose arabarasa, akaba yarabicanye n'uwo mukomanda wari ayo mafaranga. Umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyepfo Liyetona Ilungu yabwiye itangazamakuru ko ingabo za FARDC zatangiye gukora iperereza kugira ngo ababikoze bashikirizwe inkiko. Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yihanganishije ababuze ababo muri ubwo bwicanyi. Yavuze ko umwami Simbi yicanwe na komanda wa FARDC ukorera muri Fizi n'undi ukuriye abinjira n'abasohoka ku kiyaga cya Tanganyika ndetse n'abasirikare bari hafi aho. Nyuma y'uru rupfu rw'umwami Simbi, abaturage bariye karungu mu mihanda batwika amapine ndetse bashyira amabuye mu mihanda ku buryo byateye ubwoba abatuye mu bice bya Tanganyika na Uvira. Kuri uyu wa mbere, guverineri wa Kivu y'Amajyepfo bwana Jean-Jacques Palusi yatanze itegeko ku gisirikare cya FARDC cyo guta muri yo. Ku rundi ruhande, Visi Perezida wa Kenya Rigathi Gachagua yanenze ku mugaragaro ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza n'umuyobozi wacyo, avuga ko yananiwe kumenyesha perezida ku gihe ibijyanye n'imyigaragambyo ikaze yategurwaga ubwo yaje kugwamo abantu kuwa kabiri. Gachagua yavuze ko uyu muyobozi yananiwe kumenyesha perezida ubukana bw'imyigaragambyo ku gihe ngo hakumirwe ubwicanyi butarahitana ubuzima bw'abantu. Gachagua yagize ati, nifatanyije n'umukoresha wanjye Perezida William Ruto kuko aya makuru tutayabonye. Ku rundi ruhande kandi, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryihanangirije igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko hamaze iminsi hapfa abantu benshi bazize virusi yihinduranya yiswe Mpox. Ikaba ari indwara ikomoka mu muryango umwe n'indwara y'ibihara, ikaba ifite ibimenyetso bisa n'ibicurane ndetse n'ibisebe. Ibimenyetso byayo biboneka nk'ibyoroshye ariko bishobora guhitana abantu mu gihe gito bativuje neza, kandi iyi ndwara yitwara nk'ibibembe kuko no guhitana abantu bahitana abantu mu buryo bworoshye kandi kandura. Umuyobozi wa tekinike mu muryango w'abibumbye wita ku buzima OMS Razamuda Lewis ushinzwe kurwanya indwara ya Mpox yabwiye abanyamakuru ko hakenewe cyane gukemura ikibazo cya Mpox giherutse kwiyongera muri Afurika. Ku rundi ruhande kandi, ni inkuru zikomeye ziramutse zivuga ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abasirikare b'Abarundi barenga 200 bamaze gukatirwa n'inkiko igifungo kingana n'imyaka 30 bazira kwanga kurwanya M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Ku rundi ruhande, M23 yagabye igitero ku birindiro bya SADC. Babiri mu basirikare ba Afurika y'Epfo bagwa muri icyo gitero, abandi barenga 20 barakomereka. Ni mu gihe kandi ishyaka rya Kabila ryemeje ko riri kumutegurira kugaruka ku butegetsi. Ni inkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi tugiye kurebera hamwe. Bana natwe ukanda subscribe kuri buto y'umutuku no kunzogera, tubane mu makuru atandukanye tubagezaho. Nguhaye ikaze.
Ishyaka PPRD rya Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko riri kumutegurira kugaruka ku butegetsi. Ni ibyatangajwe n'umunyamabanga uhoraho wungirije w'iri shyaka Fred Nakambere. Yavuze ko biteguye igaruka rya Joseph Kabila ku butegetsi, ko bazakora iyo bwabaga mu nzira zose ziteganywa n'itegeko nshinga, ko nta nzitizi ziteganywa n'itegeko nshinga zimubuza kwiyamamaza mu gihe we yaba bishaka. Uruhande rwa Kabila rwatangaje ko rwiteguye igaruka rye mu gihe ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumushinja kugira uruhare mu ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa RDC. Ni nyuma y'uko hari bamwe bahoze ari abarwanyashyaka ba PPRD bihuje n'ihuriro Alliance Forever Congo ribarizwa mu mutwe wa M23. Ni mu gihe muri Mata uyu mwaka umunyamabanga mukuru w'impuzamashyaka UDPS rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Augustin Kabuya yatangaje ko Kabila yahunze igihugu rwihishwa kuko ari umwe mu bari inyuma y'intambara iri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Kuva icyo gihe kandi Kabila ntabwo arongera kugaragara mu ruhame. Kambere yatangaje ko ibivugwa na leta ya RDC bitareba PPRD kubera ko amatora yateguwe mu rwego rw'akajagari katewe na guverinoma. Nanone kuri uyu wa gatatu ingabo za Afurika y'Epfo zavuze ko zagabwaho igitero cya rokete kuri kimwe mu birindiro byacyo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kikaza guhitana abantu 2 abandi barenga 20 bagakomereka. Izi ngabo za Afurika y'Epfo ziri muri Kongo mu rwego rwo kubungabunga amahoro, zoherejweyo n'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC mu rwego rwo gufasha guverinoma ya Kongo kurwanya imitwe y'inyeshyamba ibarizwa kuri ubu butaka bwa Kongo. Itangazo izi ngabo zashize hanze rigira riti abasirikare 2 bapfuye, abandi 4 bakomeretse bikabije bari mu bitaro, mu gihe abasigaye bakomeretse byoroheje biteganyijwe ko bari busezererwe bagataha. Gusa ntabwo batangaje aho iyo rokete yabishe yaje iturutse. Ni mu gihe imirwano ishamiranyije FARDC na M23 ikomeje muri santere ya Kanyabayonga no mu tundi duce dutandukanye. Ibi si ubwa mbere bagabwaho igitero, kuko muri Gashyantare ikindi gitero cya rokete cyagabwe ku birindiro bya Afurika y'Epfo muri Kongo cyahitanye abasirikare 2 abandi 3 bagakomereka. Icyo gihe Perezida Cyril Ramaphosa yagarutse kunenga abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bavuze ko impamvu abo basirikare bishwe ari uko nta ntwaro zo kwirwanaho bari bafite. Ni mu gihe kandi mu gihugu cy'u Burundi nabwo ibintu byamaze kudogera. Abagize imiryango y'abarundi barenga 200 b'abasirikare bamaze iminsi baroherejwe ku butaka bwa Kongo kurwanya umutwe w'inyeshyamba wa M23, bagasanga intare za Sarambwe ari intare koko zikica bagenzi babo, abandi bakagira ubwoba bagasubira mu gihugu cyabo bamaze gukatirwa igifungo kirenze imyaka 30. Bafatanyije n'imiryango yabo bakaba bagaragaje kwigaragambya bavuga ko babasubiza ku butaka bwa Kongo bagasubira guhangana n'intare za Sarambwe, kuko ngo nabwo ni urupfu mu Rundi kumara imyaka 30 muri gereza. Gusa General Neva perezida w'u Burundi nashaka kubyumva ngo kuko bishe amasezerano yaragiranye n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande kandi imyigaragambyo yo mu gihugu cya Kenya yamaze gufata indi ntera. Ubu ibihumbi by'urubyiruko byamaze kwinjira mu nteko nshingamategeko. Wakwibaza ngo urwo rubyiruko rugutinyurwa nande nyuma ya gasopo rwe rumaze guhabwa na perezida wabo William Ruto? Bikaba bimaze kugaragara kuri urubyiruko rushigikiwe n'uwitwa Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya mu gihe cyashize. Ku rundi ruhande ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, M23 yamaze kugaragaza imbunda 3 yatwikiye ikibumba mu kibaya, zikaba ari imbunda zafashaga FARDC. Ku rundi ruhande kandi hamaze kumenyekana bimwe mu bihugu biri kuvamo abasirikare bakaza gufasha FARDC mu rugamba ihanganyemo na M23. Mwabyumvise rero ko twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi. Banatwe kandi subscribe ni kuri buto y'umutuku kuri no kunzogera, tujye tubana mu makuru atandukanye tubagezaho. Ngo hayi ikaze. Nk'uko byamaze gutangazwa na Uhuru Kenyatta uwahoze ari perezida wa Kenya, abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ziwe, yanditse avuga ko ashigikiye urubyiruko rwigaragambya ko rufite ukuri kandi ko nta mukozi wa leta wakagombye kuba kijya mu biro, kuko ngo imyanzuro bari gufatira abaturage idashize mu gaciro nk'abantu b'abayobozi.
yakomeje agaragaza ko ibibazo William Ruto yisanzemo by'amadeni ari we wabyikururiye kandi agomba gushaka uburyo agomba kubyikuramo adahohoteye abaturage. Aya magambo y'umugabo akaba yateye gusubiranamo n'umudugararo mu gihugu, bakaba bari gutabaza amahanga ngo abafashe kuko bidatinze abaturage bigaragambye bari bageze kuri perezidanse kandi nayo bari buveho bayitwitse. Bikaba byagaragaye ko ari akagambane William Ruto ari gukorerwa n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta ye. Bikaba bikomeje kuba ihurizo kuri William Ruto, ari nako abaturage bakomeje kugenda bahasiga ubuzima, ari nako n'ibikorwa remezo bikomeje kuhasigara kuko bimwe bari kubitwika ibindi bakabisenya. Ku rundi ruhande kandi M23 yakomeje kwereka igihandure FARDC aho ikomeje kubamishaho ibisasu ikabangiririza ibikoresho, cyane ko ubungubu ho M23 amaze kugaragaza imbunda 3 yatwitse mu gitero yagabye mu kibaya cya Kibumba nyuma y'uko yari imaze gukubita inshuro mu kibaya cya Nyiragongo habera igitangaza cy'ibitero bikaze ngo aho paratone ebyiri zakoze amabara n'agatangaza muri Nyiragongo. M23 yakomeje gutangaza ko FARDC idafite kuba yayikura mu birindiro yagezemo, ngo nubwo FARDC ikomeje kuzana abacancuro ariko rwose M23 ikomeje kwerekana ko ari igisirikare cy'igihangage, kari abanyamwuga rwose k'intambara bajemo bayisobanukiwe kandi bayishoboye, nta bundi bufasha bw'abantu bakeneye, nta n'abacancuro bandi bakeneye, bibyo barimo babizi. Ni mu gihe ibihugu nka Namibia na Zambia byamaze kugaragara ko ibi bihugu biri kohereza abasirikare mu mutwe w'inyashyamba wa FDLR, aba basirikare b'abacancuro bakisanga mu ntambara FARDC ihanganyemo n'umutwe wa M23 ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo. M23 ikaba yamaze kugaragaza ko ntabwo bifite nyuma y'uko imenye ko ibihugu byinshi byakomeje kohereza ingabo n'ibikoresho by'intambara byo gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubarwanya no kubakura mu duce bafashe ngo birukane M23 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo n'ibyabo byose n'abaturage biyitirira ko bagwanira uburenganzira bwabo bose ngo bakajya iwabo mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko byakomeje gushimangirwa n'amagambo ya perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi, wakomeje kuvuga ko ashaka gutera u Rwanda. FARDC ikaba yakomeje kugaragaza ko ibihugu bindi biyishigikiye ari byinshi bishaka kuyifasha kwirukana M23 ku butaka bwabo bwa Kongo bakabohereza mu Rwanda, kandi ko no mu Rwanda bagomba kuzabakurikirana bakaba barimbuye u Rwanda bakarwiyomeka ku gihugu cyabo cya Kongo, nuko u Rwanda bakarusiba ku ikarita y'isi.